sigurno važna utakmica, pozitivna atmosfera, veselimo se utakmici, odlučuju se o Final Fouru, znamo da je odlična atmosfera tu u Skopju i da je uvijek prekrasan doživljaj igrati takvu utakmicu i nadamo se pozitivnom rezultatu. Pa dobro, jedna i druga ekipa su iskusne, imamo iskusne igrače i stvarno su, ajmo reći, dva podjednaka protivnika sa sličnim stilom igre, tako da mislim da će detalji odlučivati pobjedniku. A i za jedne i druge može biti prednost i minus, tako da će to biti jedna partija šaha, ajmo reći, što se tiče taktike i kao što sam rekao da će sitnice odlučivati, a nadam se na našu stranu. Pa dobro, sigurno da je posebno naš derbi igra tamo u Poljskoj protiv Wisle Plock, bude isto fenomenalna atmosfera, tako da mi smo poznati već sa bučnom dvoranom i jako glasnom atmosferom u dvorani, tako da se nadam da nam to neće predstavljati problem.